iyi ngiyi igendamo umuntu umwe wenyine, no mu guhagarara ihagarara ku mapine abiri, maze uyirimo akayisohokamo n'ubundi akayisiga ihagaze ku mapine abiri. Ariko by'umwihariko ikaba yabasha no kwiyobora kuko nta mahembe igira cyangwa vora. Kuyitwara bikaba bisaba kunyonga nk'uri ku igare. Moto ya mbere ihenze mu isi yitwa Neyman Marcus Edition Fighter. Ni igisimba cyakuriwe mu ruganda rw'abanyamerika rwitwa Titan Motorcycles ku kiguzi cya miliyoni 12 z'amadolari y'abanyamerika. Aya rutakura ikiguzi cy'imodoka The Beast igendamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya miliyoni 12 ni igiciro cya moto imwe gusa y'ubu bwoko, ndetse ku isi hariho n'izindi moto nyinshi zinahenze cyane zigura amamiliyoni menshi y'amadolari y'abanyamerika. Ariko se waruzi ko hari bamwe mu byamamare bizwi hose mu isi bikunze kwigendera kuri za moto gusa kurusha kugenda mu mamodoka? Muri isi ikoranabuhanga rero, aho umuntu atekereza ikintu agahita agikora, hari ibinyabiziga bitangaje biri hirya no hino mu isi ushobora kuba wahura nacyo ukaba wakwibaza uti ese iyi ni moto, ni imodoka cyangwa ni igare? Nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro cya none. Uraza gutungurwa na zimwe mu zo turaza kugarukaho kuko inyinshi ntabwo wari uzi ko zinabaho. Marvin ninjye. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kurebera hamwe moto zihenze wenda z'ibikoko kurusha izindi, ahubwo tugiye kurebera hamwe moto z'agatangaza zidakunze gukoreshwa hose mu isi ndetse zimboneka rimwe, ahubwo zikunze no kuba zimeze nk'imodoka nyamara zifite amapine 2 cyangwa 3. Ibaze ko harimo n'iziyoborwa na steering wheel izwi nka vola. Icyo usabwa wowe no kubana natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo, nibwo uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Marvin Daily Official, ibuka gukanda subscribe ndetse ukane no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Cover Sport. Iyi ni moto y'imodoka ikunze gukoreshwa cyane n'abagashize mu mikino yo kwishimisha basiganwa. Ikagira amapine 3 ndetse n'imyanya 2, aho umuntu umwe aba yicaye imbere atwaye undi yicaye inyuma ye. Iyi moto yiborwa na vola nk'iyi modoka, ikaba ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 100 mu isaha. Ibi binyabiziga biri ku giciro cy'ibihumbi 12 by'amadolari y'abanyamerika. Bikaba bikunze gusangwa mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, Ubuyapani, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi. Gusa nubwo izi moto zitwa iz'imikino Cover Sport, zikunze no kwifashishwa n'abantu bamwe na bamwe muri ibi bihugu twagarutseho haruguru mu mirimo yabo ya buri munsi. Bakazikoresha bagiye mu kazi, gutembera ndetse n'ibindi byinshi bisanzwe nk'uko nawe bigenze kuri iyo moto yawe. Cav Automotive. Iyi ni moto y'amapine 3 ikoreshwa n'amashanyarazi, ikaba ikorwa mu gihugu cy'Ububiligi. Iyi ngiyi nk'iyo twagarutseho ya Cover Sport, ni moto nayo ifite imyanya 2 ariko umwe imbere undi inyuma. Utu tunyabiziga dukorerwa mu ruganda rwitwa Cav Automotive, bakaba bazikorana ubuhanga bwo gukata ikorosi ryaryo ryose kuko ziba zishobora kwiyengeka kuri dogere 45, bikaziha ubushobozi bwo gukata iryo korosi ryaryo ryose bidasabye yuko ziba zagabanya umuvuduko zagenderagaho. Izi Cav Automotive zifite ikoranabuhanga rya air conditioning system rishobora kugabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje ku bari imbere. Nkuko twabigarutseho, izi moto zikoreshwa n'amashanyarazi, zikaba zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aho bamwe na bamwe bazijyana mu kazi, mu butembere cyangwa ingendo za hafi na kure ndetse n'ibindi. Ibi binyabiziga bikorwa ku giciro cy'ibihumbi 40 by'amayero. Bikaba bikunze gukoreshwa mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubuyapani ndetse n'ibindi. Uruganda rwa Cav Automotive rusanzwe rukora ibinyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi birimo ibito n'ibinini mu rwego rwo kugira ngo hasigasirwe ikirere. Baikar. Iyi ni moto yihariye cyane itandukanye n'izo dusanzwe tubona kubera yuko yo nubwo ifite amapine 3, abiri ari imbere rimwe rikaba inyuma. Iyi ngiyi igendamo umuntu umwe wenyine, ikaba inafite umwihariko wo kubikoresha ingufu z'imirasire y'izuba. Ifite ubushobozi bwo kuba yagenda ikageza ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Utwaye iyi moto washobora no kurahuza telefone yigendanwa mu gihe akeneye kuyishyiramo umuriro. Aka kanyabiziga gato kandi gakoranye icyitwa sensors zifasha kuba yamenya nimba hari ibinyabiziga biri imbere yayo cyangwa inyuma. Ibi byose bikayifasha kumenya nimba yasatiriwe ku buryo yitwaye amenya uburyo yakwirindamo. Baikar ikunze kuboneka mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Kubera umwihariko wayo wo gukoreshwa n'imirasire y'izuba gusa, bikaba biyifasha kuba yakora iminsi 7 kuri 7. Kugira ngo byumve neza, iyi moto ni iri gukora ingendo zayo ibiri no kurahura kubera yuko ibiri gukurura ku mirasire y'izuba. RIT Moto C1.
iyo ni igitangaza kuko itwarwa nk'imodoka. Inzugi ebyiri iburyo n'ibumoso, indorerwamo, steering wheel izwi nka volant, parabolize ndetse n'ibindi bigize imigaragarire y'imodoka. Aho bitandukaniye nuko iki kinyabiziga kigira amapine abiri gusa, kikagira n'imyanya ibiri, umwanya w'imbere ndetse n'uw'inyuma. Ubwo ise wibaza uburyo ki modoka ishobora guhagarara hamwe ku mapine abiri bidasabye yuko uyitwaye akoza amaguru hasi nk'uko bigenda kuri za moto. Ibaze ko iki kinyabiziga kiba gifite ubushobozi bwo kugenda gisubira n'inyuma kandi kigendera ku mapine abiri gusa. Ubundi kibigenza gute? Uruganda rwa Rit Motors rw'Abashinwa rwakoze iki kinyabiziga rwagikoranye ikoranabuhanga rihambaye ryo kugira uburinganire bwo guhagarara yemye ku mapine abiri kandi nta kintu na kimwe yishingikirijeho. Ibaze no mu guhagarara ihagarara ku mapine abiri maze uyirimo akayisohokamo n'ubundi akayisiga ihagaze ku mapine abiri nta kuyitegana na gato. Igiciro cy'izi moto ni ibihumbi 24 by'amadolari. Usibye kuba iyi moto barayikoranye ikoranabuhanga rihambaye ryo kugira uburinganire ku mapine abiri yonyine, ishobora kugenda ku muvuduko w'ibirometero 200 mu isaha. Mbere ko dukomeza iki kiganiro ariko turakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Ringyun 1703 nayo ni moto yakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa mu ruganda rwa Ringyun Intelligence Technology Company ruherereye muri Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi moto ikoranye ikoranabuhanga rya system ya mudasobwa rituma igira uburinganire nka yindi tumaze kugarukaho, ariko by'umwihariko ikaba yabasha no kwiyobora kuko nta mahembe igira cyangwa vora. Winjiye muri iki kinyabiziga icyakora no gukora ku muriro gusa, ubundi akabwira ikoranabuhanga rikoranye iyi moto aho agiye hariho hose bitewe na GPS, maze rwose ikinyabiziga kikamujyana aho ashaka hose ku muvuduko ushobora kugera no ku birometero 100 mu isaha. Iyi ngiyi iboneka ku giciro cy'ibihumbi 15 by'amadolari y'Abanyamerika, nayo ikaba yifashishwa n'amashanyarazi. Mu migaragarire urebeye inyuma nayo ni za moto zimeze nk'imodoka, ifite inzugi ebyiri iburyo n'ibumoso ndetse ikaba ifite imyanya ibiri, umwe imbere undi inyuma. Eco-Trike. Kuva mu mwaka wa 2017 uruganda rwa Eco-Trike rwo muri Lithuania rwatangiye umushinga wo gukora ibinyabiziga bihambaye bitangaje bigendera ku mapine 3 bigakoreshwa n'amashanyarazi. Uyu mushinga watangijwe mu rwego rwo gukora moto ziteye nk'imodoka kandi nziza cyane zibereye ijisho. Nibwo hakozwe rero izi Eco-Trike zitangira gucuruzwa ku giciro cy'ibihumbi 28 by'amayero bingana n'ibihumbi 30 by'amadolari y'Abanyamerika. Izi modoka zikoranye batiri ihambaye cyane ishobora gutuma zigenda ku muvuduko ungana n'ibirometero 200 mu isaha kandi zikagenda mu birometero 220 byose bidasabye yuko zongerwamo umuriro. Kuri ibi binyabiziga gukata ikorosi byo ni uruca abana kuko kuba zifite amapine 3, abiri y'imbere na rimwe inyuma bituma ibiro byose bita bijya mu mapine y'imbere maze rikabasha gukata iryo korosi mu buryo bworoshye cyane. Pedilio Soravedo aka ni akanyabiziga gato cyane gafite ubushobozi bwo gutwara umuntu umwe gusa. Aka kamoto gakoreshwa n'ingufu z'imirasire y'izuba, kakaba gafite batiri yako ihambaye ya wati 500. Hamwe n'iyi batiri rero gashobora kuba kagenda ku muvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Umwihariko w'aka kanyabiziga rero gafite amapine 4. Nubwo nako gatwikiriye nk'imodoka ariko kugira ngo kagende bisaba ko ugatwaya nyunga nk'uri ku igare. Igitangaje kayoborwa n'amahembe, ayo mahembe akaba yibereye hasi ku buryo ugatwaye abameze nk'uyicaye hejuru. Kaboneka ku kiguzi cy'ibihumbi 2 by'amadolari, kakaba gakunze gukoreshwa mu bihugu bikonja cyane nko muri Canada. City Q e-bike iratangaje cyane. Aka ni akanyabiziga k'amapine 4 gakoreshwa n'amashanyarazi gakunze kwifashishwa mu bwikorezi bwo mu muhanda. Aka kifashishwa cyane mu gihugu cya Norvege dore kari naho gakorerwa, kakaba gakunzwe cyane muri iki gihugu dore ku minsi kwihita indi gataha utu tunyabiziga tugenda twigarurira imitima y'abantu bakarushaho kutugura ubutitsa. Izi City Q e-bike ziboneka ku giciro cy'ibihumbi 9 by'amadolari muri iki gihugu cya Norvege. Igitangaje kuri City Q e-bike ndetse gihabanye cyane n'izindi zose twagarutseho nuko iteye nk'imodoka ku mapine 4 ariko kuyitwara bikaba bisaba kunyonga nk'uri ku igare. Si ibyo gusa, kuyobora aka kanyabiziga bisaba amahembe nk'aya moto cyangwa igare, nubwo rwose kaba gatwikiriye nk'imodoka. Ubwo wakibaza icyo amashanyarazi amariye kano kanyabiziga mu gihe kayakoresha, nyamara ugatwaye akaba asabwa kunyonga nk'aho ari igare. Utwaye aka kanyabiziga aba asabwa kunyonga mu cyimbo cyo gukandagira umuriro, maze amashanyarazi kikorera akazi kayo gasigaye. Iyi City Q e-bike ntabwo yirukanka cyane nk'izindi zose twagarutseho, ariko ishobora kugenda ikageza ku muvuduko w'ibirometero 25 mu isaha. Ishobora gutwara abantu babiri hiyongeyeho n'imizigo ifite uburemere bw'ibiro bisaga 200.
ubwo twese dusoje iki kiganiro n'ubundi twibaza tuti ese izi ni moto, ni amagare cyangwa ni imodoka? Iyi ni Marvin Daily Official, wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Kugira ngo ukomeze kwishima ubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, kanda kuri iyo video iri muri screen yawe.